turi ku Rwanda Test murakaza neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bakora umukati witwa pide uryoshye. Tugiye kubanza turebe ibikoresho tuje gukenera mu gukora uwo mukati. Turakenera ifarini ibikombe 5, dukenera igikombe kimwe cy'amata y'akazuyaze, igikombe kimwe cy'amazi y'akazuyaze, igice cy'igikombe cy'amavuta y'ubuto, agapaki k'umusemburo, ikiyiko cy'isukari n'akayiko gatoya k'umunyu. Reka tangire dukore umukati wacu. Amata n'amazi turabishyira mu gasorori, ubundi dushyiremo agapaki k'umusemburo, ubundi tuvangavange neza dutegereze iminota 5. Twongere dufate ifarini ibikombe 5, dushyiremo umunyu, tuvangavanga neza kugira ngo umunyu ukore hose. Nitumara kuvangavanga neza, turahita dushyiramo ya mata yacu arimo umusemburo, tuvangavangishe ikanya kugira ngo bitaza gufata mu ntoki. Uravangavanga neza ugenda ushyiramo gake gake, uvangavanga ushiramo amata gake gake. Ubundi dushyiremo igice cy'igikombe cy'amavuta y'ubuto, nabwo dukomeze tuvangavange. Ubundi turashyiramo igi, umweru w'igi, kuko umuhondo w'igi turaza kuwukoresha nyuma ku mukati. Vangavanga neza mpaka ubona ko ifu itangiye gufata. Ifu nimara gufata neza ubona ko yafashe, aba ari bwo turaza gukoresha intoki. Turafata ifarini gakeya dushyire hasi, ubundi dushyireho wa mutsima wacu tuwupondesha intoki. Umutsima turawupondesha intoki kugira ngo tuze kuvanamo bya bitirimwa by'ifu biba byasigaye mu mutsima. Umutsima rero wacu uragomba kuba ari umutsima woroshye udakomeye. Uragenda ushyiraho agafu gake gake, uponda neza, ariko uraza guponda umutsima woroshye, kuko nuponda umutsima ukomeye umukati nabwo uraza kuba ukomeye. Niyo mpamvu duponda umutsima woroshye. Umutsima rero tumaze kuwukusanya neza, tugiye gusigaho amavuta makeya y'ubuto. Amavuta urashyira ku ntoki, ku biganza, ubundi ugenda usigaho gake gake ukusanya umutsima. Winjiramo imbere, amavuta aragenda yinjiramo imbere, ukomeza uponda amavuta yinjiramo imbere. Nitumara gukusanya wa mutsima wacu tumaze gusigaho ubuto, tuhita tuwufata tuza gushyira mu isorori. Ubundi dupfundikije stretch. Kugira ngo umutsima wacu uze kubyimba rero turakoresha amazi ashyushye y'akazuyaze. Ntabwo amazi araba ashyushye cyane. Ubundi turafata amazi y'akazuyaze tuyashyire mu isorori, dushyire wa mutsima wacu hejuru. Impamvu nkoresha amazi y'akazuyaze ni uko kirima y'ahangaha ari kirima ikonje. Amazi y'akazuyaze rero afasha umutsima kubyimba vuba vuba, ariko ushobora gukoresha uburyo busanzwe ukawushyira ku ruhande ukaza kubyimba. Turategereza igihe cy'isaha 1, umutsima wacu uraba wabyimbye. Umutsima rero urabona ko wabyimbye neza, tugiye kuwufata twongere tuwuponde dukoresheje agafarini gakeya. Turafata agafarini gakeya dushyire hasi, ubundi dushyire wa mutsima twongere tuwuponde neza. Turashimira umutsima rero hasi ku ifarini, tuwuponde ku buryo ubona ko umutsima umaze kumera neza. Uragenda wongera agafu gake gake kugira ngo udakomeza gufata ku ntoki umutsima, ariko ntiwongeremo ifu nyinshi cyane, kuko wongera ifu nyinshi cyane bisaba ko biratuma umutsima uza gukomera cyane. Niyo mpamvu ushyiramo agafu gake gake. Nukora umutsima ukomeye cyane, kuko nukora umutsima ukomeye cyane nukomeza kongeramo ifu, umutsima ushobora gukomera. Umutsima umaze kumera neza rero tugiye guhita tukatamo ibipande 2 bingana, kuko turaza gukoramo imikati 2. Tumaze gukatamo ibipande 2 rero tugiye guhita dukora forume y'ikizeru. Urafata wa mutsima igipande kimwe, ugende ukusanya, ubundi ukuremo iforume y'ikizeru. Wongeramo agafu gake gake ukusanya. Ubona ko umutsima udakomeye, umutsima uri gufata hasi. Tumaze gukora forume y'ikizeru rero tugiye tuwushyira ku iparato yo mu ifuru. Iparato yo mu ifuru rero
turashyiraho bread crumb. Izi bread ariko bread crumb nazo utazifite nabwo nta kibazo, ushobora gushyiraho umutsima ukawushyiraho aho ngaho. Ngiye nuko nkunda gukoresha bread crumb kuko bituma bigira icyanga. Rero tumaze gushyiraho wa mutsima ku iparato, tugiye gutegereza indi minota 30. Nyuma y'iminota 30 umutsima nabwo uraba wabyimbye. Ubona ko umutsima umaze kubyimba nanone bwa kabiri. Tugiye dutangira dukore rero umukati, forume y'umukati. Urafata amavuta make usiga ku ntoki, ugende ukandakanda umukati. Ugenda ukandakanda umutsima, uragenda urambuka ukoremo forume y'ikizeru, ku buryo uza kugira akabyimba gatoya karinganiye, kuko umutsima nabwo uri buzongera uze kubyimba bwa kabiri. Rero tumaze kuwukandakanda, tugiye kudatangira dukore forume y'umukati. Uragenda ukoresha intoki, ugenda ukanda usunika kugira ngo forume ize kumera neza, utaza gusibama. Hano ko kugenda mbigenza, rero ndi kugenda nshiramo intoki, namwe ni kuri muze kugenda mubigenza. Uriko rero kare uko niko forume y'umukati iraza kumera. Maze gukora forume y'umukati rero ngiye kutansigaho wa muhondo w'igi wacu twashyize ku ruhande. Umuhondo w'igi urashyiramo amavuta y'ikiyiko kimwe, ubundi usige kuri wa mukati. Urasiga hose uze gukwirakwiza hose wa muhondo w'igi. Numara gukwirakwiza umuhondo w'igi, tuza gushyiraho sesame na black cumin. Ariko mu gihe udafite black cumin nabwo nta kibazo, umukati ushobora kuryoha nta kibazo, ugakoresha sesame zonyine. Maze gushyiraho rero sesame, ndategereza indi minota 30. Mu gihe utegereje ya minota, uraza gucana ifuru indi minota 5, ubundi utushyiramo umukati wa ifuru. Ucana ifuru dogere 180, iminota 15 na 20, ariko ukomeza ukontorora umukati wawe. Umukati urabona rero ko wahiye neza, umeze neza. Ndabashimiye kuba mwakomeje gukurikira iyi video, kandi mukomeza kwibuka gukora subscribe no kanda ku nzogera. Murakoze.